Mal cha kon dial kam ner mala cha ben ka gwa mi chek dong cha bijay ba clarification ke tin to ka social media ngai kon min chi to ka kor ta nu tin chiwa are duel ko da krishna bol ka magaten chini tungwan chi post ka christian family ti lar kan min chirore lat chago ti tare idien ramorai ke yemen che statement cha goro gano chi bod lwakot tindit ka pastore kne de langie ka apostole shikabiet tele mi shikene lar chet kamin cha laden wale amagwa wandien cha pale chagana so chine tingwan chigo commenten plus gan mana konon ko ken be ngada cha joja gano chigo gwa tita within Christian temple and outside Christian temple church and chat George ba gano te ni di chipus ku ke depend ka ku kan tin chala bu kan justify men lada concerning under my statement last statement da men loda reide o chere ganu da ne kon tin la politician ne da ka rai re lo ko ke chere ke do daga pal ko tanken ge ben letne tanken ke nge rai ko telat ko rai ko daken kata ka kum ka tanken ke members ti pal duel ko la rojen lada here my intention mi take mi chi to re lo ko la both environment which barod ling the talk ke chiang pel lo ko the we ka onia chian personally ngaje Christian temple ka gwan bar system de kana foundation de men chalaten matangon ni tilat ko take sometime take tangot ni ti mi nyu de ja gwanu men chalaten gwa de mo ngi jela lat ke je ne wan ki la to ne wan chiro ku both la bidi tan guji gwanu mi di je cheda to gwa mo ko chetwo la nitin ko kenin te nok ko the organization idara we ko niam chika bit la te ga malar kane and that was the reason why in chapus ko social media ala ba ne by bulletin changun an wale nitin chiroj ka politician kon ka correct chana ka kwen ka chana ka gorba ka nitin cha speech akaling ala right da min lada o mi tega mi chitog mi chidwel mi chet krai politika bi duel ko the condemn ala politician chera gwantaba ala gwantaba mi changna ni koron gwa the mo ndara kon mastap kon dia lantiel chane jio gano tek ni di chima go tabreidan ko chebe asium ni jan rajo mo tabu mo shikona ma kon dial consider no mat kon antiel chana tol taba min chama chane lok dara kule jien ku dandara wa mat kwa dadien ko chenga je gano ename cheror link ne ideal alaria kie wo nguchara nugraje problem wo mi teg mi chitok la kwa condemn del kon nyen naten nyen pastori nyen ka holter kwenna latkete ngwan tije but la del kot la leadership la nyure betin chi dwer be public be halade wo min chirore la togo puje dwer dunu chirore binyo ajen kula leadership binaitin nyut je gano mi chetke no mo hidwer biloji en tek bikena ngaje gano chetwo ko do metele leadership tele ngajkeje riega bed leadership on go mi che joje gano dwer bina dwal ke lade ogo kwa ba ne bai bolo kwot she problem gor kon madle to go put jenen la dwel ko dunu te gre bana ngaj te bana foundation remind ni ke teram kuje ke president ka South Sudan marame ita ga South Sudan ci da ne ita ga jiba ga magate e politics kwar cha ka pot e tok cha kwar cha ka pot the bible do no intention benika jenen gurgu leadership
ala ke det 17 ka pai welkel 2024 tege michito ala unu chale William Samoei Ruto mala president ka Kenya cha GN cha wadwel kot kumala chale Soweto ka Catholic macha GN cha warwa jo cha youth is 2.6 million Kenyan shilling cha ga donate dwel kot cha youth 3 million cha ka nyoga tobni no de dwel pastora ke dwel bishop de latin ke de tanken de kam kwai kan dial ke youth 5.6 million Kenyan shilling, equivalent to $45,000. Can you reach it at all? You would Michelle Philip Anyalo men kula bishop ka Catholic. You are reject. Reason being me latke William Ruto la de jaga do politika cha chara je be duel ko de bello. Ko chenga je la de jaga ka do politika then you to reject ko be mas duel ko be sep. Be nyot kume go anu chiki yo da bar kun kum. Ite di jegri la yen kray wi. Kon pastor guinne. Ka wo shia ne Allah ko ba ko mi shia ben ke tere min la dung da ba ka yela to. Mi chang shia bu lunjok. It was a chance. Ka Bishop Philip. No be nyo William Ruto go anu meta gad Kenya wichara mo. A wo take ti lad me jin president bi lat kini ka lat. O wun mi to bi po $5,000 ka chankel to bi ka lwakot. Diri ka lane door. Mi da mal no ka Kenya chiga to chigi de liu wichara. Ki chikete we chicken gadadak. Mi wi belad niam kot niam nen ti ngai ka tok charorling. Chwe mi chet kene me chwe gag niam president ku chwe yo to chwe ka lok. Chwe ka lojok. O ngai je ga yo tere idien mal. Ka yo kaya. Ti go ne obo boare be kum geje. Chere ga no daran ben ku mut re lo kot. Ba ba go yugo mut ngien non kene ku yo nguka. E del kot. Rajan la rana ba connect. Ka chiana kene tin la lade. Micha di tag roya mo balan mas no roja me charodeling ba condemn any la leaders e jena lorne ke chikwoni yicho karso charai ke kwide chi John leta general ude chog kel ka riedwal charied me chalar chawe mite karamikel michiben ke ye ke chingi emenung ye chware je nyur ke chware je nok benduel ke wo ramu je nyor nywaken chiande mijia roj Bible ke kwinyi mijia mu gwaj ke min daga Bible miche George gonu gwaje ke min chano ngama de gonu chano mo chabu nyor cha roje mo chabu jaga nyur reina ke cha roje mo chabu jaka alaw ko bichang ko mu George gonu chenge George gonu min la de nywaga je kel ke kanedi chirketa to. It has nothing to do with the issue karso che GN che det kor wijan mo ngane che ban pinye del kel chiwa gor chi jan right kono kwire. It has nothing to do with the michang che George gonu china pal kel ke che ye chute da che ja wuch chi jan right na ko kwire. Right na ko kwichunga mbanga je gonu mi chet kene me edwer run chirana beloy. Ko dwel ko the number 1 in la 100% kame de lat go dop chunga kana to
chi don go la dol ko de go no mi chet ke ne me sharing go de lat ko alter dun ko nyal gana pi again right Nadine Cocaine. I think mostly Canadian cocaine. She can lo no she ram a politician. Cheda pal. Che ready cheda la. Mi che piel no $1 a la de ke context. Pal ken a system and we kana ken chang mo. Ko te gwamlat ken yin politic tin ko gwamlat ken yin lo kotin. Mi chi ben lo ko bina mo ke bat ba ngaje go anu okay. But me nana ke politics. But she do ke ko politics me tere ite ka dien mi chenge go biza ka china mi liuno gwande mi kwany ngene je la kana oroiten biran ma nogo mo greide belar ko benedi tibe ka jenen chen nyot kon politician era gwanta ba anywhere dara table dop tindara ma dantil salwe politician ma ana gwader $1 tin kwa dwel kote chang tani pon ko don dara lat de lo jungi ke nyam wora jen chi lade chago dara kulo wa e ka chaling this is what we mean. And we miche joy gone chi ri chi to ko bidol ko dongot la neutral ka kume dan kelo mitega party ni chop ko ngwan ana me chala do hene party ba condemn cha to I think last year uni el stream par ko cha mai kap to de kan ko new result ba condemn ni me cha we kan rar ke nyin politika cha mai kap to de cha jo nyure che do ka chi adam ne ndol ko nan ga kire ko era duel kot nu be mishro ling duel kot de protect. That's what I mean. Ke statement in chago no a duel kot ataka malare ka ko right in chalat no roje me cha ku tung lat nu charabinyo amara men churai lat be ngaje go anu to ko fuji mi chet ken me run ke mo la mi chete ga chum ko kwinen ko ken binedin ko ken be ka dual chicken mi chet ga me chicken bi nyakalani. Again, go ahead and go to clarify. Thank you.